Bu Mustafa İngiliz'de. Ha? Doğru. İngiliz dururdu. Ha? Mustafa İngiliz. Ben inleri günde. Şu. Ne alır? Kendine alır. Tekeniyorsun yok hamna da hem bir. Hayır. Şimdi bir. Terus 2, 3, 1, E. O, E. Ücretleri hop düştürdüm anne. Hoşça bana onu kokutada E, ha. E. O. Anne tadım bir an. Onu ücretleri Evet, şey. bir alır. Tuttum işte. Bana kıtatlarım ya. Ya. İngiliz. Var da kim? Dima. Bu nereydi bu? İngiliz. Mustafa. Itu manik tenni di diam. Ya, tenni. Takara. Itu şu. Şu indene. Ya. Kok. Dulu itu enggak. Ya, sebentar. Kita kan tadi. Привет. Buku atur dah. Baca itu dari ya. Oke. İngiliz canım. Bu kız da orada. Bu kız da orada.
Oo, ananas bastık bunlar.
Өтө көрүнөн күндү коллегалар, бен фирга колбамут коллегалар быт. Бука баргытын эгини китенче сүрбе бир сыллардах саңа үле сезона арылыбытынан ис сүрәк бититтен идити кисинник ардыли битин көңүллән. Оны таханан оттон бу бәһә алтыны бастык көнүктен андолютагы агам хастах жоннор декадалара билдирилинне. Onun tügenden tuhandan emeğe bihiги ıtıktır bastır çomutugар istine ağardebitин tirebdebit ondan merce bihi attıbıtıgar sılcanlıt ütü sübehi bihiги tutaqpıt bolargıtıgar bağarabıt. Sepantan bah aspıt iki tühinca sürbe bir sıllağı sezon barı betke belebit kekke rakattarda hasta ola beter kulun tutaraytan bihiги toqar balanamıt terehinler bit Ülebit kannaspı barıta atın formatından ıtıllarga köhenlibite. Onun ottun kemiger septörtük jahanan terinen bu aspıt sezonu sitihilahtık tümüktäbik kitinen bu kavarı bihigi kollegalar bu terime maktabıtın tirebdebit. Hep otton bihiyaqa bu onna aspıt sezonu bu iki tühünçe sürbe sılga Bastık okumustaq bibliotekatıgar bu kultura nasyonali proyekt çepsetinden 5 milyon sumalaq subsidiya körülünne, onu tahanan bu oğu bibliotekatıgar ağız süz tühünçalaq eme subsidiya körülübüde. Onun otton bibliotekalar budıgar eme istin ağardebitін, onu maqtabıtın terebdebit. Onu etenge bu ülelere tümüktenenler bihigi bu proyekti salgı össe bihigi ulus budıgar keleriger üleli yapıdın nadar. Hep ondan kenar sezonuna bu ümit sezonmudur bilgin emi sürde halbaq terehin üle kannas köter sürbe sılga iki tühünce hürbe halga bilgi bir doydulaqpıt bililah политический onun государственный деятель Илья Григорьевич Винокуров sürbe törevite sürbe sahın toluğa onu denge Prokopyevич Drохинский bejayla törevite sürbe sılın toluqtara manna mi keng dalahınaq terehinler udullalara kütürler. Ondan iki tühünce sürbe bir sılga bilgi ene kultura bir örülək tügen boları torar ol kurduk. Qatın arayın ehilegen appanı behüleger ene bu örküppüt kultura jete ülağa kirekter. Sep ondan bilgi kultura üleheterbet ottan sürün sılbetken kihi kapatalın aras kaçıstывалақ kultura öngölürünen tardı intelligenti ona kaçı boluqtaq. Manna bihiqa elbaq sıl soruq torar ol kurduk. Kultura üleheten orolun обществоға kühürdü. Общественные терилтелери, нехилек общественных кытта bir келимсе үлентери, нехиленне культура терилтелерин öngötünen bir bıraktaqtık tohanaların qaçıyı, kultura terилтелерин материалин технический базаларын бöğürgeti, tupsarı, onna törütügesteri qarыстağın, самодеятельный ayımyını ögöhün, embelitterge onna kımmat tügemmet nehilenне aramatigar kultura объекттарыгар сылжалларыгар условияны teriyi, onna
бары бәкке ген белебит бу культура национальный проект индикатордарын биһиги толоруктаахпыт. Ононтон убастабылах коллегалар билеңе бола турар кемне атын немалары өссө көрдөн үйрөтен нехиленяга үрдө кайсытыбалаах культура өңөлөрүн оңорон сүрүн үлелик тиген быспакка үлелирге камсырга ыңырабын. Эннектен туран онтон эхиэкка бәйтен музыкальный агардетен тириэрдер Саха Республикатын культуратын туйгуна мелодист Афанасий Татаринов. Sırtıkıra sana doğdu
Ырсып тастайдын бар жалын. Афанасий Татайнарка барага мактал болуктур. Салгы биһиги әгәрдә лиригер көрдөһөбүт биһиги улун жаһалтаттан куратар бытыгар намулуһун муниципальный территории баһалыгын социальный вопростарга холбиячытын Петр Васильевич Абрамов. Бүтөгүннен васыллах биделектер бит музей библиотека эби үрәктәен унутаһынан бу культурны сыняган киң үләттерин Леся Андреевна президиум барыгытын идистинник бу хаңа сезонут аралыгынан идистинник намулом муниципальный территории баһалыга Скипсов Юрий Никитич мунна улус депутатын алтаттан идистинник ягадылыбын кемолле. Леся Андреевна тох бәтин чәчетіне тей бартын ханатан әтті. Ол күрдігіттен әйілге ғылларыны бұланлар, оны тұбы ғылға тох үлелер қамнастар сетейлік тәқтін тоғынан. Отақымай ойын бары бәккеден білеғат бейге дойды ұтуғар. Бұл COVID-19 келен бұл расстайнылар олар бұл, бары маскалар, перчаткалар. Қандан бұйыры бей дойды ұтуғар күрдік чоған ағайры келе ғадияна бұд бұғатын намыл ғыр келі. Хамойырын оннуган, онтон бұл жан коған үйрі этаңа ғадиемет әрінебет. Онтон бұл білгенте бігеге сынялын кейіндер бейт библиотекалар бұл музейдер бұл бігегелдер қамыт ұқағынан білгенте кинотеатрдар барыта расстояние, онтағынан бұл распределенадзор еттебелерінен білге орылдар. Олар бігеге бұл культура егетін үлеттері қамнастара барыта жон тугар, онтон бу биһиги дойду жона гете барыта бир түмсүле, онтан бу культура гете бир түмсүле, онна бир улухан общество курду билдерге реги үлән хамыскытын бары камнайда. Тон хилге биһиги улучулар политический деятель бүтелер үчүн курап билиде халын билиде олорот. Онтан бу республика таханнардан көрө болак бүтүнөр Олонға ғайраттан бұл 2-тен жүйі бейбір ғылға өлек мұлғылар болуға дейін әділдер. Оның тағынан бір ұлған тәрәйін бұл манчары ауылюта ғорны ұлғығар әме болуға дейін әділдер. Оныттан бейге бұл тәрәйінлерге культуралы әттері бұл нам ұлғын общественного баратаманды күттіғі тақпыд. Тәйдіған бұл COVID-19 тұттар. Бұл расстояние тұтуған бұл социальный дистанцияны бартан бұл распотребназды туын Итдебілін бардың толағымы теңбеттері әйіндер бұл оқтара. Оныттың бұл әйге үліғатығар, қамнаскытығар бұл бары бірге бұл қайнен әтебін. Білген ұттан тәуіл үйреқан кәмінер болдар. Жомы тәргебет білген қомойығын 6-15 састақтар бұд үйе әңгілер бара жейлері олар. Ол жомы әргебеттен болғанты ұрамы тәмей әрбәқтар әйіне, оныттан тәуіл жағаны бұл COVID-19 бар болдарын тұғылар бір-біріне қамнығыдық тақпы темейді. Кылла харыптар үлейді. Тон бұл сезон арылы бұтын өшті үліғат ділебен, онына үліғат есетейіне. Афнасы тарының үрейдің күтті әтәңе болып қайды. За личный вклад в популяризации, использовании и сохранении объектов культурного наследия народов Российской Федерации грамотой Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры награждается Прасковья Романовна Протопопова, директор муниципального казенного учреждения Никольский музей землепользования имени Ивана Серафимовича Шарапова, муниципального образования Никольский наследник. Грамотой Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры награждается Тарас Прокопьевич Никонов, заведующий литературным музеем имени Ильи Трофеевича Винокурова муниципального бюджетного учреждения Намский историко-этнографический музей имени Петра Иннокентьевича Сивцева. За вклад в развитие культуры Улуса, многолетний плодотворный труд, благодарственное письмо главы муниципального образования Намский Улус вручается Анне Васильевне Ивановой, техническому работнику муниципального бюджетного учреждения Центр досуга САРЭЛ муниципального образования Лидейский наследник.
Улуса. Почетной грамотой главы муниципального образования Намский Улус награждается Сергей Иванович Герасимов, газооператор-охранник муниципального бюджетного учреждения Намский историко-этнографический музей имени Петра Иннокентьевича Сивцева. Почетной грамотой главы муниципального образования Намский Улус награждается Сардана Петровна Тумусова, методист муниципального бюджетного учреждения Центра народного творчества «Алгыс», муниципального образования Хомуставский, первый наследник. Почетной грамотой главы муниципального образования Намский Улус награждается Марина Эдуардовна Евреева, методист муниципального бюджетного учреждения Центр досуга САРЭЛ, муниципального образования Идейский наследник. За вклад в развитие системы образования, многолетний плодотворный труд и в связи с 60-летием почетным знаком за вклад в развитие муниципального образования Намский Улус награждается Афанасьев Алексей Семенович, директор муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Намская детская школа искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова, муниципального образования Намский Улус. За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия, благодарность Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия вручается Михайловой Татьяне Васильевне, ведущему библиотекарю Центральной Улусной библиотеки имени Николая Михайловича Рыкунова, муниципального бюджетного учреждения Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система. За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия, почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия награждается Дьяконова Раиса Николаевна, ведущий библиотекарь Центральной Улусной библиотеки имени Николая Михайловича Рыкунова, муниципального бюджетного учреждения Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система. Почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия награждается Руфова Елена Игнатьевна, методист муниципального бюджетного учреждения Центр народного творчества «Алгыс», муниципального образования Хомуставский, первый наследник. За вклад в развитие культуры благодарственное письмо Республиканского дома народного творчества и социально-культурных технологий вручается Татариновой Марьяне Дмитриевне, художественному руководителю муниципального бюджетного учреждения Центр досуга САРЭЛ, муниципального образования Идейский наследник. За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» награждается Колодезникова Ксения Ивановна, преподаватель муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Намская детская школа искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова. За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» награждается Винокурова Айталина Гаврильевна, директор муниципального бюджетного учреждения Центр досуга Сайгы, муниципального образования Хатын-Арынский наследник. Сәр бігеттон бары нағырада ұлбыт коллегалар бұтын өсі төгіл исірімдіктен әғырдары бит онна биһиги улуспут сайдыдыгар
культурата өссө редакторгар өссө даганы үлелиякпит, камныкпит ден баганабытын этебит. Онортон билигин мен тылы берекпин багарабын Марьяна Гаврилевна Соловьевага, бу Николай Михайлович Рукунов атынан кийин библиотека электронный ресурсларын отделын халаячтыгар. Библиотека онлайн, работа библиотек в удаленном режиме ден темалар. Онна Вера Ефремовна Бережневага, бу Николай Михайлович Рукунов атынан кийин библиотека ого библиотекатын хевелисегер. Варвара Васильевна Брастыгына. Варвара Ефремовна. Итө күннен бастылақ коллегалар. Бастан туран эгини барагытын бу культура тәлтелерге саңа үле сезона сағаламытынан намнага кинемил библиотечен систематыттан ағардалибет. Бу устук кенге санаалтын түйірдекке иннебі қоту, өссі емнелақтық, чағылқайдық, сонунлук, үлелен бу культурабыт тағымын өссө саңа тахымыңа тахарықайын, бо интернет сетімінен де болар бары бірге көқтөқты білелеқайын деймін, ұңырабын баға санабыдың тердевет. Улус библиотекалары ан өйдігі бұтар қамыт пандемия кемегер бұл қолын тұтайыттан бары удаленный режимны көхіммет, үлебетін саңалы жағанамыт, онлайн форматын үлелерге көхеліппет. Бастан ұта тон кекке қағалар көрсүйіппет еқойып. Өйтөмек түгеннер, үлені сөпкеттары, ағачылар бұдың күтті хидемметін қайдақ, хидемметін хүтәрдер тұғығар қайдақ болабыт, тұғы ғынабыттен бапырыстар тұрбыттара. Оларын бұл библиотечіне тәрәйінлері ұйдар тұқпытын үйеректер бітін тұтуған бұл социальный сетімдеңі жаңғы сәргеа конкурстары, викториналары, акциялары, онында атында тәрәйінлері ұйтамыд, балайда оқытырдығыт да еққығыр. Билигин қас битин хилек библиотеката, Николай Михайлович Рукунов атынан кейін библиотека, ова библиотеката бары инстаграмға туспа страницалақтар, ол страницалара күннете активно үлелер. Қастан хилек библиотеката WhatsApp сетімегер ағайчыларығар анан туспа группалақтар, ол группаларығар кенеге ағы туғынан информация, конкурстар, викториналар әме күннете ұйтылда тұралдар. Первый хомста, который бетин тебе библиотекалары YouTube-ка туспа каналлахтар. Бу атамы библиотекалары офсайнан ордук хидихилектик, айнилахтик, бу онлайн лага ыстаннан үлелис жалар ден библиотеканада. Быйыл кыйы 7-15 лыгар ураты болгомто урулан элдак терегин тылынна. Ол курдук бихеха мусустар, гымыйын устата 75 откликов о книгах про войну и победу ден сетевой библиотечной акции флешбук ден ытылыгыта. Ба акцияға биге ағачылар кыттынын бұттара, офсая отут алта кейі кыттан ағып біткенгелерін тұғынан саналарын үлістівіттірі. Акция түмігінен проморолик оңылдан социальный сеттерге тарған мұта. Онна бұл акция кыттылақтарын, видеороликтарын библиотека YouTube каналыдар көрек күтінісі. Салгыттаққа күйі күнігіранан тақылын айы ұтылар бессмертный полк бұйыл библиотека кәуіләйінінен, оны тәрәйінінен саңа форматынан, онлайн форматынан ұтылығыта. Бұл акция афишата библиотека сайтқа, инстаграмға, ватсапқа тарған бұта. Ол күрдік тұғынты 500 кереңе кейі күтті. Электронный почтаның ватсабынан қатыс құқымылдан балтара частан ордук курдук угуннаах видеоролик омуллан ымыйын 9 күнігер библиотека ютубгар тахсыгыта ютуб каналыгар. Бу ролик дени тургуна 700-710 просмотрда. Ону тене бүгүн библиотека лехеттере кыйыны уруйдур сүрәхтен түспеккеттен Юрий Васильевич Потапов саргын коханына флешмобка кыттан видеоролик омуллан эне библиотека ютуб каналыгар бар. Бу кин библиотекары болбакка, бу кыйыга ананан ога библиотекаларга, нихиле библиотекаларга арас интерегини формалар, кен кабанна, ане элдер интерегине терен ыйтылыгыда. Сылынай ыйтылар традиционная библионочь акциявыт быйыл эме онлайн форматынан барда. Быйыл библионочь
диктериен юттылар кин библиотека, ого библиотеката, бастыгы хомуста, катары, бүтүн библиотекалара бептереннахтик интересный диктериен юттылар. Ол курдук прямой эфирда, мастер-класстар, саңа кинигелер сұрықтан елері, оннарда акынтереннер ыдыллыбыттара. Бүгінгі күнге биги сылбыт бұл библиотечный сетим сайттын байыты кене үс қоғауының кеңетейен болар. Бұл сайт бұдын жоңмыз теркеға кегінік тарғадық бұдын бағарабыд. Онда бұл удаленный ресурстар бұдын кеңетейге білеген күйіктер үлі бара тұрар. Биги үлі отта сағымай улақын тұтақ қайысқата болар кірейбейден. Ол күрді биги бұл олықтақ сүриятчылар бұдын. Олықтақ сүриятчылар бұдын. Кенелер үстірна материалдары, айыптыларын асфалталамы сайтқа ұға тұрады. Бұл қолдастық сайты көттірі. Абзолы бұл библиотека сайты, мамы кенеті ақынларды бейін кейлі тұралдар. Онда бұл сүйрін проекттардың көттіректің бағарады. Ашасы бұның проекті. Славный. Бұл быйыл бұл сайтқа кетбет саңа тоқпыт үлебет проект «Солдаты Победы. Славные сыны земли Намской». Это электронная энциклопедия. Бұл проект салаячта, оны толырачта Колпашникова Анастасия Степановна. Бұл манна көрілгіт күрдік тоқтар, бұл манна тоқтар балар. Именно намылуғыр сереге сылчывыт ветерандар тұстарына информация, материаллар, қартыскалар, қығыққа, сурналға, кенгеға кетбет тоқтара материаллара барты кейттілер. Олсая, так, манна күстірді. Апқа манна күстірі бәлчі, қастуқ бары күстірі. Оны арген көрдірімде. Бұл күрдік арген кейлербет. Манна кереңет әйге бұл әйелерге тұстарынан информация бұл оқытын сөп. Или же кейлен көрін бараңғыт. Если хоқ тетақытына, ағылаңғы библиотекаға Анастасия Степановнаға ағылан тұттар оқытын сөп қартысқаларын, статия тақсылық бола келден бұдан статия бар болағына мен бұл қолары бұл ендекі көлінаға хамай бұл тұқпыт болар болады. Өйдебенік. Қолары бұл кейді бет. Баттарды бұд, мұнна бұд ағы көттен халы бұд, мұнна барда по алфавиту тұралдар. Например, бұл Абрамов Михаил Исеевич. Так, бұл мұнна бұл қартысқаты ең оға бет. Бұлды керен, бұлды көрен яр. Бұл күрді бұл қартысқалара. Келінер тұғынан ұстадия бар болағына, ол әме мұнна келер. Оны қолары бәғат үлағатиятта тұғаны еқітен сөп. Тус жоңғытуғар тағына кетенген, кенелер әме кейлен көліктірін туғанықтарын сөп. Оныттан бұл ұрқаттан билер проект бұд, ұру ұрқаттан үлік тоқпыд, үркертунай картанам болуса, манда бей сүриятчылар бұд тұстарынан, кенелер тұстарынан тоқ, статиялар, кенелер айымнелара балылар. Манаттан бары билерге болады. Кейлен туғана атчығыт ту, үлағатынан кереңет, кемелді туғанар ту, бұл сайтқа кереңет. Қоғанларын, тоқтарын көрер болақытына. Қолыра бұл чағылған, қолыра да бейме бейеткен тұттар кейбіт. Манна бұл чағылған айымнелара әлдіқ байы бар, манна. Әшті үкшеде кейлен тұра. Мана барта арылған, бардан кейлен кей көрер. Салтыватқа бұл, это бұл тұспақ бейе проекттар бұл. Аны халғы электронный библиотекалақ бұд. Бұл электронный библиотека бұд по разделам арқыстан тұра. Қолыбыра аннан, қолыбыра бұл культура келін көріп қосып. Қолыбыра ехан ағын қолыбыра бұл тоқтар бағалар, ұрынниктар бағалар, бұл Василий Севизарянов қолыбыра бұл ұрынниға. Ұры тылын көрдір болақатына қолыбыра келінгет, манна жүй бар келін көрі қой. Бұл манны кенегелер бет барды бұттық. Флипбук программанның кейлінді. Бұттық үші бады кенеге бұттық арылған көстір.
Чеколгас спасает как все было ханаманны. Бу наши библиотеки деген китер ханаманны библиотекалар тут туттарынан информациялар киен туралды. Киндер туттара данныйдара ханнык проегынан, программанан билгелер олар айындаттан не бар. Халгы как все болаққа бил бунамна библиотечный систем кекке стилерде. Окурду Елена Александровна Эппетин курду. Нелек библиотеката нас проект культура федеральная программа кирсен самый 200 баллы ылы 5 миллионных суммалар субсидия ылары хитисте. Билеген библиотека зданиятер ремонт, пристройку тутугар үйле бара турар. Бу үйле түмүгүнен аныгы тупсай көстүлер, кыргыва дизайннах, саңа технологиялар библиотека болун таксыкта. Бусен библиотека нового поколения болукта. Ону таханан федеральный тахамнах конкурстарга кыттасылжы билеген. Ол курдук 100 грантов президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства деня и проект Бартовегите. Бастыгы проект медиапортал 100 известных людей долины Энгсели, Салаячи Никонова Александра Валентиновна. Иккис проект издание книги «Легенда якутской оперы» Семен Аконешников. Салаячи Кольцева Валентина Спиридоновна, Бетюн сельская модельная библиотека заведующая. Он утаханан сайт президентские гранты в Бунконе через Баратухта проекта, Буманнами и проект Барта, подарить частичку сердца организации библиотечного пространства для доступа детей СОВЗ. Проект Халаячита Миронова Феврония Николаевна, оба библиотека редактора. И второй проект без формата. Библиотека в социокультурной адаптации инвалидов. Салаячита Семенова Сардана Николаевна. Центр правовой информации библиотекаря. Он теген бит самый улханами кен китархитихибит болар. Намнага о библиотеката республиканская модельная библиотека статугун убыта. Остугуна Дринсихили Варвара Филипповна. Бятека всела. Ütübünün barıgıttığın bu kultura teritellerin üretim sezonu ahlıbından ağırlılibin. 2. sütbe tüyetsıldarga Saha Respublikatın kulturatın saydığı gen ağız 196 nümettəği yağır Respublika 5 biblioteka moderni statuslarıyın bu konkurska kıyan 2 korat bibliotekata 1.300.000 Тыгынча сокковай үс муниципальный библиотека агыс 100 тыгынча сокковай суммалах субсидия ылары сетиспиттере. Ол егер бу биги намнагы ага библиотеката модерный библиотека үрдүк атын ыллыбыт. Онун аныгы кемне эппеттир доллару компьютерный оборудованиянан качыллар саңа тупсагай мебеллах библиотеканы терьеркер берилипте. Бастан библиотека бутигер ремонт үлете барда, манна бу ağız yüz сокковай, тыгынча сокковай сумма бутигер саңа стеллаждары, выставочные полкалары оттардыбыт, мультимедийное оборудование сакастанылыбыт, ол курдук интерактивная доска, проектор, компьютердар, сенсорный монитор, система сок, сканер ылыбыт. Кинегевит фондатын растағына, сағалағына, үгіс үлі ұтылына, проект бұғытынан библиотеканы анал зоналарға арардыбыт. Ол кордық компьютерный, читарный, абонемент, коворкинген, ол әбетер оғылар мұстанар, сыннянар, кепсетер, телевизорға мультик көрір, мондуқтара тәрелінна. Чидаяты күтті холға, сенсорный монитор бар болла. Манна бу экрана библиотека ыдар тәрәһеннәрин, афишалара, саңа кинегелері білгендері роликтар, библиотечный уроктары атында мероприятиялары ыдарга бу сенсорный мониторнан тоғнықпыт. Компьютерный зонаға интерактивный досканы туғанан ағатчыларға бу сурячылар тустарынан презентациялары, виртуальный экскурсиялары, викториналары, интерактивный аудиолары ыдабыт. Онна бу ағатчылар бүт келен интернетке кирен уроктаргар белемленектерин, электронный кигени кирен ағықтарын сөп. Онан биги бу оғы модельный библиотеката
ağaççıların online bu ürünler tereniger altını sütbe 2 günüger kütebit. Bayıbalarım. Bibliotekаларытыгар барға мақтал. Билеген салгы bu пандемия кемегер үле опытыттан білгендерергер сынаға ыңырабын басығы мұстақ нәйлеген алғыз Нұрот айыметін кейінен ұсыран садаячтын Анна Григорьевна Малаханованы. Үміт үте күнінен намы тұлғын олақтақтыра, бір дөйділақтарбы, культура кетін үләхеттерігер саңа үлі сезонын арияр, бір бәлі күнін бүтін идейдік істейнек әрделібет. Алтуанны бұл саз, бұл құлын тұтар ұйттан карантин болан, дойдыр дөйден аттан ұйрақан бейеға балығыне өскәбіті, ол күрдік оттан бейге алғыз Нұрот айымнетін кейіне Александр Коемов атынан Мечарин күн народный ансамблда бейге оттан санауды түхербетке бет, тұтатына бір коллектив бұд, бұға бары бір сүбенен тоқыйдамыд, бұл дистанционный үліға қайдақ, тоқ саллақ сұрықтақ үлелік бітен бейге сыл сұрық тұрорынамыд, үләли олар бұд, бүгін бәтчаға дері. Оннаттан республика, ұлыс, онын әхелекпік тағымнақ араз күрәқтері ұдан кәлібет. Ол күрдік бейге күн мечәрі үнкі күрәған, республиканскы үнкі күрәған ұтты бұд. Төрі тұрған түбіккеті фольклорный фестиваль ұтты бұд. Бұл барды бейге сылдағы бұламытығар кейрі жарыды. Оны тәңем Ургуй күрәгін үтті бұд, күстік сәтті өңінен айылы бұд түрәбі дөйтуінден. Сирия көміскәнегер әсі сұруютығар ұлыстағы күрәгі үтті бұд, гармония вокальный күрәгі үтті бұд. Онна нәхелек бідігінен әме арас күрәқтері үтті бұд. Онтон бейге бұл күрәқтері ұтар бұтығар бары коллектив бір сүбәнен үлеләмет бұманлық сылы сетістебет текпіден бағарабыд. Ол күрдік бейге, отын клубтар самай сыл бұд сорық бұд віне бюджетке келдері болар. Ол бетер бейге кассаға тұрар, кассаға келдерер бейге віне бюджетке бұтығар. Сыл сорық тұрорынан бұд, бачаны тұттарықтақ бұд. Бейге бүкірақтар бітігер маннық бачы ақсаннақ күттачы күттіқтақ демет бары коллективынан күстәқтік үлеләмет төбілген дағаны үлелі ғырабыд. Ол күрді бейге дистанционный конкурстар бітігер бұл 6 күрәққа опсая март ұйттан бұл балаған ұйығар дері үлеләмет сүз сүббі ағыз тұхынша 6 мүхіқ дохон келдер дебет. Онна манна кытайчыбы тыгынча ағы сүз 95 кытайчы болла, беділен ақтаққа. Онна бұл күрәқтер бітігер взнос пұтыттан әме біристер бүтін үләмет бейге бұл күрәқ бітігер біриспет сүзчәке тыгынчаны да орыс бұдырды бұд. Ол күрдік Онтан бұл социальный сетимдерінен үлелер бастан ұта ғырқын күрдік әді. Онтан білген тоқ бағарар 2 рүттәқтебікке дері социальный сетімінен үлеләмет әме бейге кен әйгені күтті ұлыған қабарнақ тоқылылерге өрәнді бет. Сатауа бұтын сатыр болу бұд. Оннан қайы бағар кәмге әме манның дистанционный үләне қасып әбіттемет бұхарыны бұд тек бұтын бағара бұд. Оннан отан ыраханнан гынан баран қая бағарар кемге коллектив түмсүйлер, онна үчүгей бахарынылар бұланнақ болағына бары кайыры өйбіттен оты біге санаға кәлі бит. Онна түгәлінен тұғынамыд бейеға күйіз кәме бұл арас күрәқтері ұйдар бұтығар сыңылыр сүбәғын өләбет
намулуһун бу культурадан управлениетигер, онда республикадагы народ эмнитин кинин жетигер специалисттергер биһиге макталбытын дердебит. Биһиге үлебитигер өрүү күз көмө болалар, онда биһиге нехилиекбит ихнага терилтебит, үөрэх эйгетин терилтелере, онда чолан биһиге макталбытын дердебит. Биһиге никытта ыкса үлөлөһө орор, эме улус бутугар республикага бир олус үчүгө үлөлөк кинемет модельный библиотека бутыгар. Манан биһиге түбүт, онда эссе даганы ыры кален турар ырхан балыхыны дебекке культура сайдытын тугугар бары бүтүн санабытын ураммыт үлөлехайын ден ыңырабыт сананы түһәрбәкке битер. Анна Григорьевна Мартал, білген салғы тылы берекпен бағарабын намнағы Петр Иннокентьевич Сивсев атынан историяны онна край өретер музей бұд директорыға Александр Иванович Капыринға. Властыбыла коллегалар, бұл саңа сезон ағылығытынан барғытын намнағы Петр Иннокентьевич Сивсев атынан музей коллективін алыпты тестин ағырдабын терді. Онантан бары білерді көрдік сүддәқ өрахан кемні үрейірге кәлен астылар онда болады тұрыр сенчелі Onu je muzey kadar ulan kelbetim min eğitimde bilinler yaptım bakalım. Ondan bu pandemiye kemiger bir Anton sürün sorup otiyente ülütler bir udalyon varanlar bir kurduk distansiyonlu ulan kelbet o kurduk bakır hatları görüştübet ondan Allah Anton internet sitemiyer kiler avuru da oynadıtta ayağa epette evet bakardıstları Üeskette Manol diye kanton muzey kolektivi hin atın teriteler eği kurduk sinirlelen kelleyen ediyapın maravun o kurduk Instagram'da öyleles bit barata подписчиктер bir haber bulakını körbü buluk takıt barata süsçöke materyal uğulunna manna şöyle namuluğun erge katıskalara onunla bu tohtar yügüs terehenlerden alılığı sürüm materyallar uğulunlular manetine bebet inisiyativa vatından konkurs plakatı помогут стоп коронавирус diye barda behin lokurdu behin участник kıtını bıta onu ulusere eğitim bolbakka rahabıytan belkayanskaytan ılı uluslardan ulusaldantan gornaytan barda behin çekihi kıtını bıta Ona tümük bütün oğlamayın 19 günü ver tahar buput. Ona kereksiyek beden yer sürün tuğu birihi antam bu kıra karşınan tuttaralıqtara üst biri gönderin Giderxinskaya Alina diye nam Gotoseva Ariana diye nam ona Pistirko Victoria diye nemiye nam oluğun verden şeylere kıyını yolbuttara mannan ton bu kıtaçalarga bihi buharı suru kıtalağı put manna üstler internet sitemitten anton körenler ondan şiddetenler beyler ay bakkara egin plakatlardan plagiat kurduk egin soruktorunu orbuttar ete onu bihi uçottamı bu küreğe gitan daha çoğun anton muzey YouTube kanal aspıta manna barata alto news video Ukpoput barata hette tığınca kurduk ki bu prosmotor olan kördecen sorullah eder. Mannemiye ki uluska bar bilgiler olarına aspa jonlar tuttuğundan uluska yıtıldığı konsertleri, kürekleri, sportivne kürektehileri, konkursları, nulvat tümünleri bu YouTube kanalını Respublikalık tahtırlar bilginlere sitestivet. Cevabında bir samay Allah'ın öyle bitmeyen bu iki yıhiger, ровно pandemiye kemiger, kulun tutarıyıktan sağlan, lımayıger, dılı, mengatasiyen, uluğan, kanına dağını, beçayettin metak kinimeni. Umarım tahardığı tuğuk, urup tuğum anlık oğlu atın ulustarda hoğuk detekka, mani bilgi veteranlar, bıtıgar, seri kıttılı aktargar, spravashini kurduk oldu. Ola kendiler Kartıskalara, kanna töre bittere, kaya bayınkı mattının öldü bittere, kanna seriles bittere, tuğuk mağaradalaqtara, kanna kömüllü hıtallara, kanna surağa soğuk süp bittere, onna bilgin bağ aymaktara
кинлер сыжаннара барта бу кинигеге кийдилер. Манна жүрүн күйі военкомат, улуста военкомат, улус нехилиектері, оны крайы өретәчілері, оны бұл ветеранна бұд, аймақтара жүрін көмек күш, көмек бұл бұттарын бейге білеті бейді. Онна самай туға дейін ұрқы данайынан тығынчағы сүстерден 9 кейі бейген намыл ұлуыттанын ұрылуы болағына білімет данай бұтынан 2 тығынча 500-611 кейі намылығыттан ұңырылығытын чолқайдаты бұд, ол ата әбей 612 ветеран әбей кейді манна. Оннан тон чисті барытын қолғыра денетті қаманны әпәппен, бұл қамны сұраға сол сүппеттері, қамны көмілі ғыталлара әйіндері сүрді қалбәк үлі түмігіттен үгістер чолқайданылар. Онна төрпеттерігер аймақтарға тұттарынылар ден әтияқпен бақыралу. Онда bir sürün siteyibетінен бұл күйіс ківерігер бар қатысқалары бұлуға, оны обработкалағына үлелесті бет, ете күйіс ківерігер бар қатысқалар барда музей үләйеттерін көмекінен ете бәлерін местелерін бұлбұттарын әйғат әдияқпен бағыралу. Онна салғы кенегеға керен үлелесті бет, Илья Дорофеевич бұны құрап чағылған, кенегетін бәчәттен тахарға үләне Үттібіт сөлінен, мұнна Лина Михайловна Саварайкина, егу преподавателя, сүрді құлақан көміні. Оңырды бүкінігіне автора Николай Таврогоптен бұл профессор болыр. Қасымел сүрбетчі ғыл бечәйттімәкке хүппітін, оны бұл ұлыстаға кенеге издания, онына нам культуратын үләйттері чисті бары көмілерінен қатшы көрдірімін. Бүкінеге аны биги чалгамытын икистин ата манна уруп бечәттәмәтәк акыбды коммунары викидилер оны сами үчүгә саха салатын устуяннара суып устуяннар букинегенен өрәңгәләрен биге ситестибет. Учебник быгыннан тагысты. Онна салгылы лестибет 1992 елларга салбан онна таста икәдер үрәккә Ли-2 самолет туха Кораттан конференция, партийная конференция кенеттен көтәнен сулуы серин чолкайдатыбыт, соңлы крамталары көһүнне, манна тастақтан, онна хамааттан краеветтер, онна музей коллективі болан үлелеген бұсир чолкайданна. Бұл соңлы авариятын кыттылақтарын сыжанлары көстөннер, сүріннен, үйе білі, бағылықтыра басқачин өй білінен абилисон олуына, онна туруқтағын, бағас туруқтағын сатан бұл пандемия кәмегер туруғырары хетиспәтебет гынан баран барда бұл беріз, барда өбіленен еген оңғолдан бөппітер еген туруғыры бұтары қалды. Салқиянта музей коллектива үлелесті бұл памятниктері өретіге маннами экспедиция тәрілден ұппыта, научная экспедиция ғытылынна, онна бұл памятниктері автордара Просковья Романовна, Салаячылақ, Тарас Прокопьевич Нивенов кыттылақ бұл памятниктер автордары еген барда чолкайтарына. Қас нерек памятниктер барда қапысқа түйерілден, барда туха бейгер кипидер кипдилер. Онна салгы үлеләбет. Бұл аяқынықтағыта Степан Степанович Контоев Салайыр экспедицияден кытта бейге музей коллектива ұлысығы барамыд сөргөтүлүбет таңара жетін баран көрен ұстан бартын нәрейден оғыран бұл үләне ұйтан кәлдебет барта алтаға онна 5 музей үләйті баран кыттыны ұлла онна тон салғы үлелер балаңыры кытта бірістебет маны Степан Степанович бейті Улусыйга музей арын билдерде, онна көмек өржайды. Онтан туаққаларынан бұл музей туғар толығы әппеттігер бейгі өлелі әппеттен мектеті бұтын онтан берен кәлі салғы өлелерге онна үрдіктік сыналатылар бұл намылығын администрацията, чоғлан культура управленията, амбастан бұл әтейіне көтіған Улусыйы таңаратын жете чүліге келбетін маңна олықтақтар бары
улус игалар билген олоқтоқтора онтон төрүттээхтер бары улаханны белетиятилер онна улускут администрациятыгар онна культурат управлениятыгар макталбытын тылынан эмет ердебитке эттилер. Бу намулугун жоно сергете бейт инициативатынан бонто улусы билген икистыннан ушу республика билер объектынан кирен турар. Ondan ton kıyı kapsulata ederçete отдела kıyı kapsulatın olan müziğe terehne opta onu ıpıpıt ona sami vahan terehmetinen kültürü provinyetin kıttabilge müziğinolognay on bir atın tastoydu kıttılah timir uharatın terehni tıvıt mannan Новой Зеландияттан, Японияттан Новой Зеландияттан, Японияттан, Америкаттан, Польшаттан, Великобританияттан тимир угары кыттылактар бары бирге түмсәмит онлайн трансляция оттут, биге ыппыт онлайн трансляция бит будайдуларга бартыгар быгылы көстө тутта. Ол биге улахан сетихиби бола, международный терәһин үтүгө бу намылгын олоқтоқтора не ылсан үтүк сетихиби актык ыттыбыт эйха тертебит манна билден турар. Бу IT центр терелибит өтө ашыгы атын улустар мекеттектарын багыттар әрі киндер интернеттерин сатан туган маккалар үгүштер көңүлү информация быытынан бирбиттере онна бияга үтандар бии ол туактары быгылы бере турбуппут. Ол түгеннерте. Онна бу кыйы күнүгөр орденоносу диен выставка терени пуппут. Хами шуэдия манна намулуттан төрүттер буюттар каски орденан нахаладаламыттара барата чоокайдана ол курдук. Хами үддүкү орден боевой кыгыз знамя орденын үстиги албанат Золота слава третьей степени хеттован кихи ванна кыгыз ус ордена хеттован түйе кихи нахаладаламыттара багылынна оны документара комулунна. Онан этиякын барыбын бу пандемия кемилер туактан да анытты рахаттар да бааларын үрдүнен хаттемегинен бары көмөлөмүт олоран бирбекке үшү батик терәһнәктик үлеликкә ден эйгине ыңырабын. Александр Иванович Каматтал оны салгы әгердә тыл этерген кырдыгы кайын биге культура үлехиттерин улустагы профсоюзный комитетин председателин Александра Алексеевна Парникова. Өтө күнүнен улустагы культура үлехиттерин бирделер союзун комитетин атыттан бу культура бут үлебит сезона аралыбытынан истенник арталибит каз бирди коллектив бытыгар терилтелер битигер үйреттер оголар бутугар бу саңа сезон кинлерге үрдүк үгүс сетиилери агаллын тахарылах үлени барыгытыгар багарабыт здоровьяны чекен болууну онна оптимистической өй сананы бары бирге түмсен үшүгейдик үлебитин сагалык хайын. Инне ден туран колобра мин этияппен багарабын сылын аксын профсоюз бихиха культура үлехиттерин күннеригер традиционный бал работников культуры номинация олуктачыбыт. Быйыл оттон биллер биричелен бу пандемиянын себестен биһиги браганник бытын кайын терилбетибит. Ол номинациялары туттарым иннине онна рисконтан эгардалары туттарым иннине бу бүгүнгү түгеннен эгардалыяппин багарабын биһиги юбилярбытын. Бары ыдыктыр бастыр Алексей Семенович быт юбилейдах датата аспыта, онон тоқ бар үтіліні кәрәне бағаран тұран бұй әйеға бейге олыском адыттан әратты сұрыптытын, онны кәрәйс діне кәләқтіден ұттарыстығын бағарады. Гражданскую позицию, активное участие в профсоюзной жизни отрасли культуры, почетной грамотой профсоюза работников культуры Республики Саха-Якутия награждается
Тихонова Софья Максимовна, художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения Дом народного творчества имени Афанасия Федоровича Шестакова, муниципального образования Ленский наслед. Почетной грамотой профсоюза работников культуры Республики Саха-Якутия награждается Бережнева Варвара Ефремовна, заведующая отделом по работе с детьми Центральной улусной библиотеки имени Николая Михайловича Рыкунова муниципального бюджетного учреждения Намская поселенческая централизованная библиотечная система. Почетной грамотой профсоюза работников культуры Республики Саха-Якутия награждается Сивцев Юрий Александрович, заведующий Хамагатинским филиалом муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Намская детская школа искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова. Почетной грамотой профсоюза работников культуры Республики Саха-Якутия награждается Атласов Аял Иванович, звукооператор муниципального бюджетного учреждения Дом народного творчества имени Афанасия Федоровича Шестакова, муниципального образования Ленский наслед. За активную работу в деятельности профсоюзного комитета благодарственное письмо профсоюза работников культуры Республики Саха-Якутия вручается Платоновой Антонине Гаврилевне, специалисту по кадрам Центральной улусной библиотеки имени Николая Михайловича Рыкунова муниципального бюджетного учреждения Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система. Благодарственное письмо профсоюза работников культуры Республики Саха-Якутия вручается Седалищевой Аине Ивановне, научному сотруднику муниципального казенного учреждения Никольский музей землепользования имени Ивана Серафимовича Шарапова. Благодарственное письмо вручается Гаврилеву Гаврилу Семеновичу, охраннику, газоператору муниципального бюджетного учреждения Намский историко-этнографический музей имени Петра Иннокентьевича Сивцева. За высокие достижения в области культуры профсоюзный комитет работников культуры Намского улуса присуждает номинации по итогам работы 2019 года. Номинация «Лучший профсоюзный лидер» присуждается Поповой Вере Дмитриевне, заведующей киновидеоархива муниципального бюджетного учреждения Намский историко-этнографический музей имени Петра Иннокентьевича Сивцева. Номинация «Опора и авторитет» присуждается Дмитрию Порфирьевичу Федорову, ветерану культуры, председателю Совета ветеранов культуры Намского улуса. Номинация «Лучший библиотекарь» присуждается Сивцевой Ларисе Петровне, ведущему библиотекарю Первой Хомустанской сельской модельной библиотеки муниципального бюджетного учреждения Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система. Номинация «Лучший музейный работник» присуждается Николаевой Анне Семеновне, хранителю фонда киновидеоархива муниципального бюджетного учреждения Намский историко-этнографический музей имени Петра Иннокентьевича Сивцева. Номинация «Лучший клубный работник» присуждается Руфовой Елене Игнатьевне, специалисту по фольклору муниципального бюджетного учреждения Центра народного творчества «Алгыс» муниципального образования Хомустанский первый наслед. Номинация «Лучший работник детской школы искусств» присуждается Заровняевой Розалии Семеновне,
преподавателю духовного класса муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Намская детская школа искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова. Номинация «Лучший работник средств массовой информации» присуждается Иванову Иннокентию Иннокентьевичу, корреспонденту улусной газеты «Энсери». Өссөдөгүл наградалмыт коллегалар бутын истиннеге бардалибит. Онны бу Иннокентий Иннокентьевич кеген бихибебит тердиякпит. Өссөдөгүл багары мете тахарыла холени. Бу ырыгы гинден турбакка буду бары активныйдык тахарылактык үлелек кайын. Онна общественный үлага профсоюз үлетигер өссө даганы кытта турун ден ыңырабын. Александра Алексеевна Матта, онотон түмүкке мандык өссө бу сама сезонга мандык сыллары соруктары бу коллегалар бар турарбын көңүллөнсек. Бигертон культура лехиттере опсайынан бу идеологияны таргатаачылар эгин болар быгытынан биги бу нехилекке бола турар сонуннары терехиннери культураны эра сонуннары болбаккара арас кабанна сонуннар бытын кеңник кең арага таргатан билинген социальный сетемнер оттон күскө айдан турар кемнеригер ону туханыктаакпыт оноттон ураты карыстанар сеттербитен памятниктар бытын эме көрөктөкпүт истияктэкпит онна икки тыгын бу сүрбө 5 сылтан сагалан икки тыгын чөбө 5 сылгадылы биһиги бу үлелир терилтебит үлелир кайысхабыт салгы хайтак сайдыктагын концепция оруктакпыт оннотон билен турар бүгүн өрдүбүт көтүбүт биһигертон бу коллегалар быт терилтелербит грандарга тиксеннер эми сама сонун сүрәнер килдеренерлер олин бу ыдыллар билдирилер грандарга эме көктөктү кыттан кайын ден ыңырабын онотон 2-нче сүрбө бир үле сезонна сагалымытынан өссө төгүл идистин эгерде кытаатын бука барагытыгар дорубияны жекергеңитигер жолу соргуну Түргенlik bu ırıbıt ahapson, manda bu zağıt oluru, beyabit kollegalar bu tüme mustanlar, bana beyabitin ağırdılar olur okayın, görsiyokka geri. Nagradalım mutlar. Bana üye hatta